Iningizimu Afrika kuphinda kuphi la kufinyelela khona inyanga yoMPEDI TV siyakubengelela futhi mbukeli siyakwamukela. Bukeli wami njengenjalo ke sihlelo omkhulu kodwa la sihlelo inyanga yoMPEDI sihleli no DStv. Bathi abanye captain my captain. Kudindala. Emkhulu ake sibengelela ababukeli emakhaya. Khekela amakhehla ngiyabulisa kubulisa inyanga yoMPEDI kubulisa umkhulu kubulisa inyanga edriver imoto edlula 2 million ngemali kubulisa inyanga ephatha iPhone ayiphathi iPhone kuyukuthi ekhaya indonga ziyawela hayi khehla azuthi ngiphathi iPhone but ekhaya the house is like this but ngiphathi iPhone you are driving a nice car, a big car, but masiti siyakini, hey, you know, at home, hey, there are many kids, hey, you cannot have a space to say, hey, you can't have a space to sit, you cannot sleep there. Mina ngithi umuntu ofuna ukulala, I can go with you. Kusamalwena and uyofika le kahle hayi ukuthi uzofika le mbhedeni ukuthi ubone inyawo zakho ngeke khehla ngeke angihambi nje ngemoto enkulu kuyukuthi uma wami uthengisa otamatisi estradini qha khehla qha nemoto leyohamba uma imoto yokuthi wayithengelwa yimina hayi ukuthini azuthi ngiphathi iPhone ukuthi ingane zami zihamba ngamateki emild uye esikolweni ingane zami ziqoka amateki abonakalayo zingena ama crash abonakalayo anginayo ke mina ingane ke esindala kakhulu esifunda esikolweni zonke ingane zami zobhikeni inkosi yami uNkulunkulu angibeke inkosi so it's not a matter of ukuthi ngihleli la ngikuthembisa izulu nomhlaba but mina ngiphila impilo yokuhlafuna intshebe mina ngisho noma ngabeka imali engange 5 million lapha ngwami ayingithusi ngoba ngiphila leyo mpilo leyo manje nawe njengoba uza la uza enyangeni ephatha iPhone ezwakalayo nawe kumele uhambe ngama iPhone hayi ukuthi uhambe ngeIPhone but iquality zakho zithe ngqi iquality zakho inyanga yoMPEDI umkhuluthi ngibulisa bonke abantu bathi mina mkhuluthi impilo yami isengilahlele nje ezandleni zokuthi mina ngisaphili mana ngisena ndaba sengiphila nje ngokuthi ngiyadla ngiyavuka ngiyalala khona into abanjalo namhlanje ngithi kuwena awuzama ukubuya sisi mina I don't care ukuthi you have been poor for how many years I don't care ukuthi you have been failing for how many years I don't care ukuthi udantshwe abo sugar daddy abongakhe I don't care ukuthi nokuthi mkhuluthi mina ngishada ngoba ikhekelezi lami selibolile ngoba kade ngidliwa I don't care ukuthi bakudle bawongakhe ngizokulungisela mina nanoma kuthiwa ikheke lakho mntanami selipheli kuphela alisena taste ngizokunika umuthi libe ne taste ngutshela ukuthi mina nanoma kuthiwa ubaba ipipi lakho selincane lisebenzi udliwa woshukela udliwa mama BP udliwa yini ukuthiwa yini lento leyami ke libala nthwele mama high ayakudla ngiyakulungisa mina nginandaba uhlele emkhukhwini for more than 40 years mina ngingakabi ngisho na 40 years uhlele emkhukhwini for more than 50 years usunempandla awunamoto ngizokwenza ube nemoto mina le mpandla le yakho ngizokwenza ukuthi uyigunde ibe nice uzibone umuhle kabi ngempandla yakho ufile proud ukuthi unempandla mina ngizokwenza ukuthi uma usufila ngathi umadala akusena umuntu okubonayo awuqonywa solo unkosikazi wakho akushiya awunamuntu woza la ngugezi I'll show you flames mina nginandaba ukuthi party yakho solo ngifuna ukungena eParliament for how long if usu serious ufuna ukuthi party yakho ingene kuParliament next year 2024 kube kuyukuthi party yakho iyangena nayo for ama elections come to me I'll do it for you I will do it for you I'll transform your life ngengilo ngazange ngabona ngayo anginandaba ukuthi ungene inkonzo yabantu aba-rich alabathi babafika enkonzweni kube ukuthi niyaguqa phansi lo ngithi amen lo ngithi khotso yami uDimo kodwa umuntu yakho angakwenzeli nix ukuhlupheka ukuthi engci empilweni yakho kodwa lo ukuthi amen mina ngizokushintshela impilo yakho gogo ngiyoshintsha impilo yakho mina ngiyoshintsha impilo yakho I'll make your life a better something I'll transform your life I'll transform your life I'll regenerate your life and see flames inyanga yoMPEDI ukuthi makeba ngiyabulisa khehla makhosi khulu wami sizoke sibheke la mkhulu ngiyabona ispirit esiphezulu kakhulu namhlanje ngifuna ukwazi mkhulu topic yethu namhlanje sifuna ukwazi ukuthi limit ensuke nibizwa 100,000 mkhulu imithi enjani ibizwa 100,000
Okay. Kodwa ke ngaphambi kokuba size lapho mkhulu kulungisa impendulo zami. Ake siqale la. Okay, Khehla. Mkhulu, kunesithwalo sama millions. Yeah. Ngiyangizwe mkhulu kuthiwa abantu mabesifuna bayabhuka and ngalolo suku uzosebenza labo bantu kuphela. Yebo. Awuthi ucacisa kabanzi ngaso. Uyabona uma sikhuluma ngesithwalo sama millions, now we are talking about a different thing. We are now talking about a different perspective, a different motive. Now we are talking to people of which are saying, Mina mkhulu, I want to be a millionaire. Mina mkhulu, I want to be a serious millionaire. Mina mkhulu, ngifuna ukuphakama. Mina mkhulu, ngifuna ministry yami isebenze. Mina mkhulu, ngifuna njengoba kuyimanje ngiyakuma election. Mina mkhulu, ngi-electwe as a minister. Mina mkhulu, ngi-electwe as a premier. Mina mkhulu, like akisi mkhulu ngibua ngorikere. U-elect as something. Mina mkhulu njengoba umasipala kuzoba nama-changes azoba khona, even though singavotile umasipala as such, kodwa ngifuna ukuthi kube nama-changes azoba khona. Kuyawuyetsetsa uma umuntu lapho sikhuluma nabantu abathi mina mkhulu ngifuna ukuba nama-100,000 rand, nama-200,000 rand. Lapho ngikhuluma nabantu abathi mina mkhulu ngifuna ithenda elincane. Ngikhuluma nabantu abathi mina mkhulu ngifuna ke manje mangithi ngifake ithenda kube ukuthi ngithola amathenda abo 70 million, 500 million, 200 million. Kuphinda phindene. Ngifuna mkhulu njengoba mina ngine security company strong. I security company yami mkhulu kube kuyukuthi uma kuthola amathenda ngenyanga ngenza something like 90 million. Ngenyanga ngenza something like 80 million. Ngenyanga mkhulu ngenza something like 60 million. Ngecompany security. Iloko mina mkhulu engifunayo. Abantu abanjalo. Ngifuna ufike la ekhaya uzothola ngisolo sama millions. Isolo sama millions uma uzokwenzela sona, it's something of which nginayo enkulu kunezinye izinto enginazo. Lento mangikwenzela yona angisebenzi abantu on the day ngoba iumsebenzi omkhulu. Kufanele ukuthi lento ngifake kuwena futhi ngiyibone ukuthi ingenile kuwena. Maqeda kuba lento le ukuthi ingenile kuwena khane ngudedela. Kumele uze kimi uhlanami for a period of 2 days. Mangufaka isithwalo sama millions. And lesi sithwalo lesi is for abantu abafundisi. Is for inyanga. Is for prophets. Even though ungasu prophet, singakwenza uyi-prophet. Singakwenza. Sikufaka nje inhlanga ezintathu. Kube ukuthi uyaphuma usuyi-prophet on the day. Lezi inkonzo enkulu ekhona la labo shit labakhuluma bathi bona babuNkulunkulu, mina uNkulunkulu anisuNkulunkulu simazulwini. Futhi uNkulunkulu bakho amadlozi akini. Abantu ukuthi bathola ithwalo efana lesi. Oh my God. Ofisho intanazo ukuthi inkosi bengasinyanga ngabe ngisenzela mina ngokwami. Manje ngoba nginyanga fanele ukuthi ngisineze abantu akusesami. Kufanele nginikeze ezinye inyanga siphakame ziye phezulu. Manje isithwalo sama millions is for people of which are saying mina mkhulu ngifuna ukuphakama. Lesithwalo mangikwenzela sona ufaka imali yakho ye deposit imali engange 100,000 noma booking fee yakho 100,000. When you come to me usuka sekuthi 100,000 isifikile kimi. On that day angize Marshall Street, angize Marshall Town. There is a place la ngwiza khona ngiyokwenzela lento le. Ngikukhiphela ke manje imfihlo zika uthi into endala, into engabuka ngamehlo. Into enkulu engabuka ngamehlo, into endala. Inkuze emalunda. Khehla lamakhehla. Mkhulu wami, ake siphinde sibheke mkhulu. Imali yabaphansi. Yeah. Khehla abantu bafuna ukwazi ukuthi imali yabaphansi ngabe umkhulu sayiphatha yini futhi imalini ngoba basigcine kuthiwa yayikade iko 100,000 asazinomese lapho na. Ngagijibela futhi imali yabaphansi. Wena umuntu osasema millions ungakhohle mntaka baba. Uma uza kimi uphatha imali yakho cash. Lena ayifune imali engene ema-bank, ayifune imali yani. Ufuna ukuphatha, ufuna ususuma ungameli ukuthi umongameli iqembu lakho noma ini, siyakwenzela. Isasema millions from 500,000, 1 million, 1.5, 2 million, 3 million ingale ndlela esisebenza ngakhona. Then uma umuntu uza kimi on that particular day, ungeze kimi ujahile. I will spend 2 days with you. Ngikwenzela umsebenzi wakho. Kumele ngibone into le isingenile kuwena. Ukhehlela ubuzile ukuthi imali abaphansi bi100,000, 150 no kuyimanje imali abaphansi ibiza imali engange 45,000. Njengoba namaphansi ibiza imali engange 45,000, uyafika la ekhaya sikwenzele imali abaphansi. Uma sikwenzele imali abaphansi, I perform rituals for you. When ufika nemali engange 45,000 and it is something of which kumele ngikutshele yona. Imali abaphansi will take a period of 1 year to half a year, 1 year and a half.
uyisebenzise emva kwalokho iyaphela lento because of it's not isithwalo but isiphakamo. Bekungena siphakamo la eNingizimu Afrika. Since uHoti akhuluma ngesiphakamo, hey, yonke indawo sekuneziphakamo, yonke indawo sekuneziphakamo. It's a problem. Lezi inyanga ezama copycats zibulala ubunyanga. Stop talking about something of which you don't know. Shut up. Phuma. Just shut up. Kwela. Shut up. Phuma kuyo lento. Awuyazi lento leyo. Chiki sekunabantu abakhuluma ngezinto abangazazi. Bakwethu inyanga yoMPEDI umkhuluthi uma ufuna ukulungisele imali abaphansi ifika la kanye imali enganye 45,000 sikwenzela umsebenzi wakho impilo yakho ikwazi ukuthi ibe right ibe butepu impilo yakho ikwazi ukuthi ibe affordable. Ngiyabonga. Mkhulu ake sibuyele la. Onjani mkhulu umuthi obizwa 100,000? Uyabona uma sikhuluma ngomuthi obiza 100,000, 200,000, 300,000. Number 1 sinamafutha la. Number 2 sinezihlahla. Number 3 sinama parts eyilwane esimele siwathole. This is something of which I'm saying on Inyanga. This thing has been practicing ngokhokho bethu abakudala of which now I'm practicing it. Sineyilwane ekuthi silwane sakhona uma uthola ipart yakhona ingaka. Ipart yakhona ingabiza something like 500,000. Sinamafutha ongawathola alingana nalipeni leli. Amafutha yakhona uma wathola uthola biza boma 300,000 rand. Emva kwalokho sibe nezinto ezikuthi nemithi eyikuthi imithi yakhona ama government wamanye ama country I preserve for only bona abafuni ukuthi iphumele ngaphandle. So uma le mithi le iwile noma kube nesiphepho noma kube nemvula enkulu le mithi yawa yawela phansi kwenzakala ini leyo mithi leyo ngibatla ukuhlorikiring leyo mithi leyo kwenzakala kanje. Uma abantu bethu abangale uma lento enzekile abantu abangale bethu bayasifonela ukuthi imithi le yenzile so ningeza nizoyithatha. Uma soyithatha sikhipha imali thina asingeni sigaya imithi yabantu ungakhulumi something wrong usuyiposta kuma Daily Sun la wena ngenamsebenzi kuma newspaper la wena Daily Sun man right ya Daily Sun kulama newspaper ngenamsebenzi suthi umkhulu uthi uthatha ihlahla esipreserve ama government le emizini bathini kweminye kwezinye indawo into ezakalayo ukuthi uma lehlaka ziwile bayasitshela bacleanayo abayenza ini kube uthina siya yakhe. That's why ubona ngapheli izwe lase Mozambique ngapheli izwe lase Malawi kunezinto engiyithathayo ukuzela abantu bakithi abanganeno ukuze impilo yabo ikwazi ukuthi ibe ngqono. Manje nansi indaba uma lento ngibuya nayo eMozambique for example noma ngibuya nayo eMalawi noma eTanzania for example angikwaze kuphuma nayo lapha eborder ngagwazanga. Ugwaza ngamalini kuya ngokuthi uphethe ini nani ewetha malini. Angeke bakuvumela ukuthi ugwaze ngemali engange nge20,000 uphethe into worth 500,000 kodwa uma uphethe into ebazi ukuthi lento le iworth something like 500,000 kumele ugwaze at least ngemali engange 80,000 eyamaphoyisa ke le imali elizokwazi ukudlulisa from one place to another. These are things of which are happening. We can never say akugwaza kuyagwazwa. And uma ugwazele from endaweni eyi1 don't think ukuthi ufika phambili nakhona futhi awugwazi nakhona futhi ufika phambili uyagwaza. And kuthiwa la eNingizimu Afrika kuyagwazwa la kugwazwa la amaphoyisa angagwaza la eNingizimu Afrika eMozambique akusemaphoyisa enza umsebenzi lo amasosha abadlali nabo bafuna imali. They can tell you they want imali eningapi they can want something like 150,000 medicash uma sokwisosha ehlaniphile likutshela ukuthi lifuna 150,000 rands uzothola inkinga wena. So that's why sinemithi ebiza 100,000 or 200,000 eminye imithi ayingeni ku flight. Uma ingangeni ku flight mina kufanele kube nomuntu ukuthi mina bangihamba phezulu yena uhamba phansi ungiphumela nezinto. That's why le mithi le idura kangaka. La eNingizimu Afrika asina mithi yokuthwalisa abantu. That's number 1. Umuthi wokuthwalisa umuntu la eNingizimu Afrika awukho. South Africa akuna muthi eSouth Africa okwazi ukuthi uphakamisa impilo yomuntu awukho. Leyo mithi lesithola ngaphandle yonke. La eNingizimu Afrika izinto ezifew esitholakalayo. Into enkulu esinayo la eSouth Africa i1 umdlebe phela. The rest yonke le mithi le
kumele uthi inyanga iphumele ngaphandle. Uma inyanga yakho ihlala njalo njalo uyibona isemall, uyibona ekhaya lami emall lapha noma uyibona kuthiwa ikuphi, kuthiwa ekhilani mall, kuse ukuthi akusinyanga le. Inyanga kumele iphume. Ngibongile Khehle makhosi. Sibonge mkhulu, sibonge babukeli bonke benyanga yoMPEDI TV.